Abusua mama kwa ba Edmoba Djka nyan support TV. Me gidi se sabre de. Wa subscribe, o subscribe wi anu wasan press notification button no. Said the ya the video bi atuma onso obetimi enye bi ahwe. Me gidi se wan kasa woni me ya adwen se Ghana ha 4 years bia no. Yeto aba na yeto aba ni wi a wo benya no. Ana wo a wanya no o hand over e de made ono no enya obedi o mine so no. Enu nti ye set up transition team a wo mo behwe se bibia mu be ye fine na 2024 about we ya yekoye nyina enim se MPP elusi asabre NDC and eba be take over na NDC a set up transition team a eno ena sabre akoye talk of the time wa obi e can because of enkofo a wo mo ewo mu enti a preparation towards president-elect anti-corruption drive. Sankofo we and that transition team no anoa. Yewie ya entia yenyane se womu nebesan abua ama sika bia efa obi nsase no. Omo bekwa akwaje e de aba bebo Ghana ho bra. Na abusua said the maka de entia kwaye talk of the town no. Eye nipa ba akomienu bi a omudin epiemu na yentie wonoma omudin ewomu no. The team comprises the following individuals. Na de Djka eye Honorable Samuel Oku Jeto Ablakwa ono ena oye chairman asabre ono oda transition team no ano. Mr. Daniel Domlevo, former auditor general ono nso eka team ihu a enya asem ketu akra. And afi COP retired Nathan Kofi Boakye enso eka ho a ono ni di ebepio na Ghana for say ena transition team yi emu ebeye de yie pa because ye nyina ni papa we bra na oye Ashanti regional police commander Juma wobe boye ede boa ya sabre wotimi cheche am Roberts ne nkofo bebre ema saa time Ashanti crime eso eti nti Kofi Boakye nso COP ni din ababe PM transition team nso emu. Mr. Martin Kpegbu a private legal practitioner. Mr. Martin Kpegbu ononso a private legal practitioner ononso edin abababe PM. The chatwa ye Mr. Raymond Acha a investigative journalist. Mr. Raymond Acha ononso investigative journalist ononso edin ababe PM. Enti weni ni penumu asabre transitional team no omo edano a omo baba behwese niema nso ebetimi akoyie sa enete. Abusua Reverend Obofour enso ede ensem bi atudwa ose ono de obi anim se Reverend Obofour de okana asem okane plain na nya de so osuro obi a ose se asem nukure ohwe oka ye nto sebe no se de ma MPP elusi power eye dwe ahantan ene tumi a eboro wo mo ene ma wo mo lusi power wo se omo esan akọ ababie mu a ewo so omusua ne eba because niema na omo ye ni nyina no na ekire se nyankopon ebetwe wo maso no se Ashanti region bebre na nto aba kire se duru ho no unuro na kire se obi ewo no fufu adi wo kan banku adi awie no asan akọ akoto no de atia Reverend Obofour akansem bebre yebekọ na yakọ akotie ensama Reverend Obofour afutu a ono nso ejina so edema MPP for se dache se omo nsa ekatumi biemu a ewo so ahobrase edi wonom animu kan enipa bia wo yusuban ya di wie kire nipa wo ka bibia kire na nya nifa biem eti abaya mokoto ye awofo antubi enya mo nana mo makofri SHS na de ti na still abai omo di first SHS ba omo anya akra ne free school ba ye duane a wo di no wababo ne maame amane ye okoya na so yero ready never saw ready na obetena fie na ne maame say eh na de school dia na ayi itru bire bi no na propaganda bi antimi entabio nipa na hunu sade wote eti MPC ni bi kwaje banku kan ebi wo fufu osi nkofo ma ne ma oyi ama me ne so wanya me ne me manyina ekoto ati ye di e banku awi akoto ati a adentia wo ma na hunu se wo tan akonwa so na wo mpa wo masam wo mu ne se nipa bere wo bepa ni vote nti waba e ka banku ene banku no video da hoso wo kofie na wo fie so akina nwumre wo be fufu ya akwaje wo pre obi ka che no pre nipa to nche me yansa fa onsaka nipa 3 enten bawo na ka che na se din a wo gyae no ato abama e ma ne nya obi a se o communicators enti suban bi asi o man nim ye ya ka bi wo be so ma o maba asma ka maba ba ka kire wo no ka de wo be kofie so se obitimi ka
asɔre asɛm so ɔyɛ aban mu nipa. The same thing ɔsɔfoɔ so betimi aka aban mu nipa asɛm, including Mr. President. You sign executive order and we sign a spiritual order. Usuban ɛhyɛ nipa adwene na wodin bɔne ɛde tena ne nipa tena yɛ wasetena fon hyɛ nipa tin so ɔbɛto abatia opa kyɛ sika ɔde bɛforo ka akɔto abatia. Ɛdi ho hia bibini yɛ ɔbɛsoma nipa ama na ka fa me ho bia no, the next minute mɛba abɛka bi afa ho. Yɛtimi hyɛ asɔfoɔ bi akyi ma ɔmbɛyɛ so powerful na asɔfoɔ no intimidate ne nua asɔfoɔ wotimi nka hwee aban bi gyina n'akyi. How? And make it be powerful, yeah, you be powerless. Mema, young Kosua, new government in New York, so for David. I can't crash no more. I know. Journey a hand tank. Abamu Kofobi by a dread to do. Obofour, Kaisi Abasabo, Yansani be Obasaba be a video Uber bar, Ada Obasaba be a monopoti. Sabasawa Grimu Yadi. Te u konuba babiemu a nyamenti amansa konwa nya ba akofo na tena so na mmom akodi ebo wo hwe fom no ehun aduro na me de ama no edi u bo me ato se wa mimi obeba na me da so gyina ha wo beto me wo sa akogya me wo ba sa ba na me da so Obofour me sa aka no kura che se ya kyerɛw se nyame boa no odidi bire bi shonsa na wo ya wo som nipa anye nipa no na ye wo nkoa na mo na ye nipa na koa Yesu si me ne mo ho yi me na me som. Eti ye you saba sumu nipa susu ya dwe obi sika na ato lankuru sa ma obi sika na ato diza ma enti wo bɔ me ato a bɔ me tu ho yie na mmom bɔ me tu enye gimi mu bɔ me tu ho nyansa mu sɛ mama wo ntoma ade be kata wani nguase so if sɛ wo nyame sa ma wakwanya pie mu a enye mo na mo sarate asɔfo papa wo nyame na yi na asɔfo ndi asɛm na maka kyerɛ no dwa ne ahantan ene asempa na yetimi nka nkyerɛ wa wode akoma ne abufuo ena chi asema no yie ena down. You come and I will address you second one you will never forget. Wode a man fan a foot when a fan what time. Why all of a sudden everybody is happy to talk? Freedom of speech. Yeah, Juma Ghana. What happened? Edia na come and san kasa boahye wo moyam. Eti MP aye 2 week. Ejoso MP bi lose the seat. Osa ko context. Nyame ko anko we ne. Kuro no do no omo kai no. Wo jedi. MP bi amre o wa anya campaign no. Kuro mo fo no kai no. De wa ye wo mo. Onfa obi abango school. Be asem si na akọ nche oni bi ma akọ de obeye wo no MPC bi o ma tena so saa o omre o ebi so aso fridge ni TV di akọ still ware ona bo ware fridge emuduru waso a wo se kai baby a wo firi hwe ase next week I'll give you a simple message bi Abaya walk on call you on one that control police control BNA. But I'm telling you the gospel truth. I just said the president in the West baby, Nipa back one children down for some will be me kind. Hey, Timmy, Master President, only Musola for so. Minim the Obofour one now back Bona man and Samura. I had yet. Or no to open the obedi uncle. And then we call for the president of Obofour security title. Honorable Djka. And then you fear now what corner me yo. There be Mugramanya na go amabio. Ushubanwe. Oh, that's what I wish. But it's a new pass from says from 4. Now be try on say be first head pa soma on nko ade a. Wo say be soma here. Ya ka wi ati kroma ya enko ba bia. Enye fe. Na Ghana for ma diplomatic level. My battle na ye hu na ye fair. E say we Ghana for there no ma ye di no mo bom pa ye 7 December dia won ko ma no won to ma opposition wada say ya da ye to aba no uduru kuma say na bi a hyede di fufu odwa e boss say
Obisi wo ombe pia koto na no mudwa omba nchisi so na tim wobetwam kumasi fie bia mu fufuo tim omo chesa de abata aba fie ho di omo fufuo ka omo na ato so tim obisi I am strong God omo say you are strong mentally now yempie adwuma wo yama ye na nkoto aba ma ebre we ya ade achi ato sese ni ti aba sei na wotwe aye koye election na afi de yedwu ba bi kwan to for say nipa is adwini omani ntemro so abakime bire twa mache o ebra na nipa es yatam kura abakase ene bantu ade mo obi koto aba no atwa mo me se we aban bia na abetra so aba me say repeat message you am say regana for you eso mko kloboti no bia o ano de de eye say da matoma bada Yahudi yemi bia wo de ekoso ye o matoma badano a dano de be ye dwe tuwo say ne nsa no wo bɔ ho ban bibi be twa ne nsa say he kan twa we ni shahad da bia be shaga na ni no pocket ada ya o se me twa 7 December ana nye date no mati ana 7 no so ayi kotokoro say yo se ye de be kwan ye ba be kwan tuwo duru wa obi duru adaka no wokoto aba no wobompa se awurade nana turi Allah wa kubadu awurade be ha man bi wobompa se na se mesi atoasi ba bi no obi timi to dia wan to aba no wase adwade koto se ka ebo akache dinipo o ma tumi ye ni di agro tu firi se me bodama ma bibia be wura mi mu ma hantan aba bi mu na me de mu ma be di agro na wonu se mokọ aka nkonwa yeah. Hey, yeah. Catch your business. It is good. Manti. It is very good that a man will stand one day and wake up again and change his ways. Better for you. Abusiamidini Djka. Aha, Djka Nyan Support TV. Making sure say o subscribe we abe press the notification button no. Say the videos ni be bring so brewa ubinya na onso wahwe. Makrao, bye bye.